Eestimaal ei ole ilmselt inimest, kes ei teaks Anna Levandit või Dave Bentonit. Ometi elab meie keskel rida teistest rahvustest inimesi, kes ei ole Eesti meedias nii tuntud, kuid kelle puhul saame kasutada tiitlit tipptegija. Uus lõbus meelelahutussaade Traali-Vaali soovibki selliseid tipptegijaid televaatajatele lähemale tuua. Ja just need samad tipptegijad lähevad mööda Eestimaad ringi rändama ja püüavad oma oskustega seal üht-teist ka korda saata. No näiteks üks tipprestorani tippkokk satub ühte väikelastekodusse ja püüab seal käepäraste vahenditega igapäevast toidumenüüd mitmekesisemaks muuta. See saatesari on 16 osa ja kõik need saatesarjad on erinevate autorite tehtud ja seega erinevate autorite nägu. Põhiliselt on need noored tegijad, tänased noored, homsed suured tegijad. Ja see õpetab sulle vanaisa, kui sa oled 5-aastane või? No umbes jah, seal koolipoiss olin, et siis ma nägin, kuidas vanaisa tegi seda, siis ta näitas mulle ka. Vanaisa ainult õpetas mulle, kuidas suitsetada. No minu vanaisa ei suitsetanud, sellepärast ta pidi mulle midagi muud õpetama. Tõepoolest, režissöörina anti mulle vabad käed teema valikul ning teemade otsing oli päris põnev protsess. Ma ise tol hetkel ei olnud veel Kihnus ise käinud ning see mõte sinna minna tundus põnev ja eksootiline, et kui palju neid kohti ikka Eestis on, kus on säilinud selline puhtal kujul oma traditsioonid ja kultuur. Ma olen juuksur, ma tulen Tallinnast ja ma tahaksin kutsuda teid homme kell 11 Mõnu talusel. Ma teen teie juuksed, uued lõikused. Hästi, te tulgите? Ja, super. Ma ootan teid. В этом, наверное, есть какой-то кайф, своя изюминка, когда тебе приходится работать в каких-то условиях, в которых ты не привык. Ты тогда понимаешь, немножечко начинаешь переоценивать вообще все ситуации. Понимаешь, что мы дошли до какого-то уровня, иногда можно вернуться и посмотреть, что же было раньше. Там мы нашли очень старое красивое трюмо, которое мы использовали как зеркало. Воду брали из специального колодца, чтобы могли помыть волосы клиентам. Они все носят головной убор-платок, убирают свои волосы. Скорее всего, это им удобно для работы, это ему удобнее всего. Я старался сделать им такие стрижки, чтобы им в жизни тоже было удобно, чтобы им не пришлось каждый день потом стоять с феном и проклинать меня за то, что приехал этот чертов парикмахер из Сталина. И чтобы они потом нормально в своей обыденной жизни спокойно справились с этими волосами и совершенно не требовалось ничего. Isegi Kihnu inimesed mõistsid kõike, mida Deniss rääkis ja Deniss sai aru nende keelest, millel on ka omad murrakud. Nii et selles mõttes kõik me ise avastasime, et tegelikult seda barjääri, mida me oleme ette kujutanud, ei ole. Aga meil nüüd hakkavad Kihnu naised siin kontserti andma. Et muidu sa oled nii eriline siin teiste seas, et ma panen sulle Kihnu mehe troi selga. Oi, aitäh. No natuke laiavõit on, aga ei ole lugu. No ma võin siia natukene. Jah, peab selga hakkama. François on Rio de Janeiros sündinud noormees, kelle suureks kutsumuseks ja kireks on trummimäng. You are here first time? First time, yeah. First time so far away from Tallinn. Setu, they have something very special there. It was, of course, new. Sounds totally new. Everything is totally new to me here. But I'm open to, I love it. When the first time I hear, I was like, oh, the lady singer was like, na, 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 na. I was like, since today I can remember the songs. Those costumes are very special for them, and they want me to use that. I feel very, I felt proud because I'm black, Imagine a black guy, in Setúma with a traditional costume. I was like, yeah,
I want to do this. If I'm in Estonia, I want to live the Estonian life, and I want to learn how they live and how, you know, they're ready to play music. You know, I want to share my music. I think my culture is very rich, and you know, everything I can share with the Estonians, I want to learn.